تماشاوان عزیز هن کتاب جسری پروگرام سر معصامنن کتاب نجده آرپا گل چارن که او بخواه زاروکتیا خواه دوازده سالیا خواه ور و دنفسینه کسی که دنفسینه از حسودیا خواه بوان دکم از حسودی دکم جوان جبرکو حقیقتا نویسکاری نکاره هرکزیه چمان نکاره هرکزیه جبرکو 2 ساله سری 2 ساله از کتابک هید نفسینم هید نفسینم لی خوشکا نجلا آرپا گلا چار کتابین وی بقیمت هنه جبو زاروکان جبو نویین خواه جبو دمان جبو وقتان جبو بویران کتاب آده نفسینه افولی کتاب کاویه جبو زاروکان درخستیه مازیه سفدا افجی ده وقت بیجن چیروکو سرپیهاتیه که دیسا ülker yıldızı evji kitebe kavya adine kabinerin bak romana kitabı dvirda hayat u filan bevan hene kitaba ve adine şimdi göç vakti evji liser bak bejin artheje kote nefsandine Temmuz sıcağıcı evji kitaba ve adine iyice kaverin Necla Arpa Gül Açar ama jüez nezle nasbıken hem ایرو روژا خانم ایجی یا جیهان ایجی خانم ین کتکار ین گود خبتن دوی مرف دنوا حیات دا دجیان دا زیتر ریب دوان زیتر جوانا فرسند وکه ایجا خانم نجلا آرپا گل چار یک جوانه نجلا گل چار به نویسین خواه به خون و خیالین خواه دنگ خواه گهان گلک انسانان او به اصل خواه جوانه و 2 سال 1973 هاتی دنیای ایرو پنج قانون روژا محفظ جنان یه جیهانه جبر اکی جی امجی خانم که سرکفتی بین سر اکرانه نجلا آرپا گل آچار او دنه سالی خدا قضه اکی ترافیک در باستی که و حتی دم اکی دریج بری داناچه لی بلی او دوج مجادله خود برناده جبو گلک جنو کچه کردان دوه میناک ده عمر خوی پچوکتا سقط مینه لی بلی او سقطی تجاری جیرا نابه آستنگ خب بهشتیه مثلا هر کسی مثلا مرا گفت او چاقی ملت جاهل بود کسی نظام بود مثلا پسیکولوژی نخواشه نظام بود پسیکولوژی زاره پسیکولوژی قضا نظام بود هنه جاره مرا علای دکرن وقتی از دکه تمام درکی خلده اما او چاقی می پس بکره یعنی بگوتا از چه بکن به حیاتی او چاقی من قیب کره من هنده کره حیات خود اما من مجادله کر مگو که از همه نخاشیه خود دایمه ایدا لازم نین از هرم میتوی بخونم لازم نین از هرم دیپلوم بسینم از مال داجی دکارم بخونم از مال داجی دکارم مجادله بکم ماموسته او برای نوی جیرا دبن هیوی دفتر و پینوسه که ددن نوی و جیرا دبیشن بنویسینه اف دخوازوان که چکا پچوک پر بختوارد که ایدی لهنگین کتابان جیرا دبن هوال ل3 سال از پیانه چون نو اودکی دا 5 سالی درباس بود اما برای من مزن مرا کتاب دهانی معلمی من دین درسی معلمی من مرا کتاب دهانی مدخاند او دنیای را کتابا مرا دنیای را پنجرک وکر نویسین وی اول د کووارا مکتوب داتین وشاندن مقاله شعر من نویسی 12 سالیه می دا شعری مدکتن یعنی درگیه دا مجموعه دا غازته دا دکتن کتابه وی اول یال بردلی وی عزیز تموز سجاغه یعنی گرم هاوینه کو لسر خوشگاه خواه نویسیه
Temmuz sıcağı ilk çevronayı mine. Hani az 20 saliye xoda bu dayık. Kitabımın ilk şey işte Kureymen'in mezun 6 sali bu. Ev kitabımı nevisi. Ev şey evladımın yani. Berhemavaya binavê Ülker Yıldızı yani Stêrka Süreyayê jî li ser jinên girtî û yên dizdargehan de ye. Kadın sığınma evi. Em düşüne ora milletana ev jinekê ora fîzê ora mesela ev jinê ora çazarê xwe hiştine ça mesela mêrê xwe wan ewna terk kirine. Hineka mesela mêrê xwe kuştibû Cezayirê de bû hinek mesela seva namusa xwe meriv kuştibûn. Wana tamam hayata xwe mira digot min jî not digirt. Min jî not digirt piştî ez rûniştim 5 sala eser xevîtî. Piştî ku baş dibe dibistana navîn lîse û zanîngehê ji derve dixwîne. Li gelek saziyên civakî perwerdeyê dide keçên xwendekar û yên astengdar. Nivîskara jîhatî ji bo feydeya xwe bigine însanan nasekine. Li dibistan, mizgeft û kursên Qur'anan konferansan dide. Li komeleya jinan ay reyanê perwerde û alîkariyê dide jinan û ji bo wan kampanyên kitêban didar dixe. Li ser radyoya herîmî ya Wanê sohbetan dike. Di kovara özgün iradeyê de li ser malpera duruş haberê û di rojnameya wan sesî de dinivîsîne. Gündemê de çi hebe piştî wî ahlak yani insanlara mesela çi lazım be saygı, sevgi wana dinivîsim yani insanlara çi lazım be çi değer de insana. Berhemên wê germa havînê Stêrka Süreyayê niha dema koçiyê hezkirina biranînan û efuliya maceraperestî. Şaîr û nivîskar Necla Arpa Gulaçar ji bo keç û jinên Kurdan dibêje bêhêvî nebin û her tim bixwînin. Rê xilas nabe, rê heye. Em westiyane, belê em gele westiyan ama ticarî jî em umuda xwe ew nakin, xilas nakin. Ez seva jina çi dibêjim bira ticarî xwe ne yani mihtacî kesî nekin. Bira bixwînin. Wextê min tişta nedidît ew gazetê dikete erdê hene nav heriyê da, nav avê da me ewna hildidan ewna dixwand. Bira terka hayata xwe nekin. Bira bixwînin, bira bixebitin, bira mücadele bikin ev hayat ya wan e ya kesî nîne. Bira hayata xwe fedayê kesî nekin. Üşüyorum. Bedenimi karlar kaplıyor. Üşüyorum. Yalnızlık iksiri içmiş ruhum. Kanatları kırık bir kuşum. Susadığım özgürlüğe uçamıyorum. Gözlerinin derinliğinde ben yokum. Dilinde hercai şarkılar. Yüreğinde başka sevdalar. Beni her seferinde varılacak istasyonu olmayan trenlere bindiriyorsun. Bedenimi karlar kaplıyor. Üşüyorum. Yokluğunda üşüyorum. Yalan yok. Varlığında da üşüyorum. Sen ülkesinden kaçmak için uçmayı istiyorum. Her seferinde uçmak için kanatlarımın olmadığını unutuyorum. Çakılıp kalıyorum sen ülkesine. Yalnızlığa doğru adım atarken bedenimi karlar kaplıyor.